pastor iba punya ekanika jing syakri ka jingleniam gaba kado nagamda I bariki ki pastor ki bidon ringkat bani hegni kapor ki teman besan ki nongelam san perthai lembat ipi ki pai ba ki bagi ki bon ki snong ki baper banyak dan ringkat agani ka jing syukri ka jing penan brom ka bakado yaw ni nongelam ubakraw juga jai penri di agani ka por swabangan ya saprang ha jingkran ka janga idan kindiat ki jing penbait nagalen ka party bangin don ya ka jing le don burom yaw ni unong yalam ujungi bat hagani kapor ngan thot no yai kong Janet Sim bain shim shipor ban pniat yagani gijing le don burom gijing nam tai Dr. Ricky bat hadien ngan sapteng bana ya gijing kren kaju Kumkadak ban buram khadu ya Dr. Vicky AJ Sengkan Honorable MP Nidan Hangli ban pendan buram khadu ban pentap ya kalama kabangin ay buram khadu naga Voice of the People Party hakani kapor ngakhot ya President Rangba Ijoni ba Arden Mila Basaimat Bat Vice President I Dr. Kara Mansubha ban pentap ya kalama jong ka Voice of the People Party katba I President bat I Vice President I daktap ya kalama lakarpan ya ki MDC ki badan buram ki jongi JADC bana ke HADC lengkap lang bagi ki official ni yang lang ban ai ka buram ka bakhat du ya I ini yang lang baru Tihagani kaporu by President barang ba jini in ay ya usuntiyo bakhado ban pendan buram ya I Dr. Lee AJ Sengkan Tihagani kapor ngidam ringkat bat Minister Ijoni bat hagani kaporu nakaliang jong ke sarkar ngikhat yai Deputy Chief Minister sengaw bahalang dekhar ba in ay ya usuntiu bakhadu yai Dr. Vicky hadian kani nidan yai Dr. Mukul Sangma Leader of Opposition ba in ay ya usuntiu hadian jongkani midania iba Meralbon iba dei MLA jongkanongpo constituency in ayo usuntiu bakhadu jong I Ketika puang dan daman baha baik lamari MLA jong ka Umroy constituency
Nidan hai ba Charles Marngal jong napo Kamauhati constituency. Tok blay shibun episa bat sobhat minshong hakani ka poru kidan ru na kaliang jong ka state women's wing ni president jong ka women in sobha banbu yaw sentio hadian kata ka state youth wing East Jaintia Hills dai president yang Karibhoy District Ba Matthew Nangka nagi MDC jong ka JHADC jong ka Voice of the People Party I call Mr. Richards, MP of Mizoram. Nidon na kaliang jong ka district administration DC jong na po Ribhoy bat ESP jong ka district Ribhoy but naka Voice of the Garo Hills, Voice of the People Party, Garo Hills region. Kublai shibun yuki parwa bat hakani kapor nidan ka condolence message na iba Deni iba day is secretary ban puli ya ka condolence message na kabenta ka yeng kasan jang ilit Dr. Vicky AJ Singkan.